Андай мындайды. Кыргыз ким экенин көрсөтүп коеюнбу мен? Мен көрдүм видеодон. Видеодон көрдүм мен. Сүйлөп жүрбөйсүң, чыгып кел кандай мындай деп. Жок, ой, бурасы келди. Төркөй бир тартты, башка тартты. Өлтүрүп мына жерди өрттөй берем. Мага похуй камалып кетсем дагы. Мен камалсам кыргыз үчүн камалам. Айтып койгула, хорошо? Түшүндүңбү сен? Мен ушунча кыргыз үчүн камалып кете берем. Камалса bir kırgız kamalat, ölse bir kırgız ölür. Düşündün mü? Bırakışken. Akçağa kötü tüy olmasa ayıp koyma, çalsın. Ben hapşene yapalım. Liboy jede, liboy adam hapşene yapalım. Öldürüp bile, götüne butulkanı tıkıp koyalım. Düşündün mü? Ayıp koyma sen.